Mahubo 59 na 60. 59 na 60. Hawu Nkulunkulu wami, ngephule etitheni tami, ungivikele kulabo labangivukele. Ngephule kulabo lamadigila mkhuba, ungisinzise kubabulali. Ase ubheke ngobe bangilele endleleni, bafuna kungibulala. Tichwaka titimisele kungihlasela ngaphandle kwesono sami. Simakaze bati lungiselela kungibulala ngaphandle kwesono. Vuka ungihlangabete ngelusito, ungilekelele. Wena Simakaze Nkulunkulu Somandla, uNkulunkulu waka-Israyeli. Vuka-ke ude ujezisa tonke tive, ungahawukeli ngisho namunye kulaba ngemambuka. Onke emalanga kusihlwa babuye bashaya umkhulungwane njengetinja, bahambe bazula nalo lonke lidolobha. Nabo phela babhonsa ngemilomo yabo, emilonyeni yabo kunetinkemba, ngobe bathi ngubani losinakile. Kodwa wena Simakaze uyabahleka, tonke tive utenta inhlekisa. Yebo mandla ami, ngiyawulinzela wena, ngobe wena Nkulunkulu uyinqaba yami. Nkulunkulu wami, uyawungihlangabeta ngemusa wakho. Nkulunkulu wami, uyawungenda ngibabukele phansi labatisa tami. Ungababulali, funa sive sami sikhohlwe. Basakade ngemandla akho, ubalahle phansi. Simakaze sihlangu sethu. Emavi abo asono semilomo yabo, ababhajwe ekutigcabheni kwabo, ngobe bayacalekisa bacale nemanga. Bacedze ngekuthukuthela kwakho, ubanyamalalise baphele bathinya, kuze bantfu bati kutsi Nkulunkulu ubusa kaJakobe nasemkhawulweni wemhlaba. Bayabuya njalo kusihlwa, bahlabe umkhulungwane njengetinja, bahambe bazula lonke lidolobha. Behla benyuka bafunana nekudla, bahonge nabangakesuthi. Kodwa umine ngiyawuhlabela ngibabate emandla akho, ngiyethabele umusa wakho ekuseni, ngobe wena uyinqaba yami. Waba siphephelo sami ngesikhathi sekuhlupheka kwami. Yebo mandla ami, ngiyawuhlabela ngikudumise, ngobe wena Nkulunkulu uyinqaba yami. Nguwe Nkulunkulu longiphatha ngemusa. Awu Nkulunkulu, usiyekelele wasilahla. Wenda netivikelo tethu tabhidlitwa. Waya njengobe usithukuthelele. Buya ulesilulamisa. Utamatamise umhlaba wawudzabula timfa. Tivalele timfa tawo ngobe uyaceka. Sive sakho usibonise tintfo letimatima. Wasinatsisa liwayini sadzakwa, saba ngumhlaba. Ubanike luphawu labakwesabako, wabenta bacocana ngaphansi kwalo, kuze bavikeleke emicibisholweni yetitsa. Sisinzise ngesandla sakho sekudla, usiphendvule, kuze labatsandzekako bakho bakhululwe.
uNkulunkulu ukhulume asendzaweni yakhe lengcwele wathi, ngiyakwethaba ngilehlukanise lakaShekhemu, ngisabe isigodi saseSukhothi. Live laGiliyadi lami nelive laManase lami. Ephraim uyisivikelo senhloko yami, Juda uyinduku yami yebukhosi. Mowabi ungumgezelo wami, eti kwa-Edomu ngijika isicathulo sami. Nine amaFilisti memetani ningikhonde. Ngidawunikiswa ngubani kulo muti loyinqaba? Ngidawuholwa ngubani kuya ka-Edomu? Awu Nkulunkulu, wena usilahlile. Awu Nkulunkulu, awusahambi nemabutho ethu empi. Sisite usephule etitheni tethu, ngobe lusito lwebantu lulide. Sidawutincoma ngaNkulunkulu, nguye lodawugcoba titsa tethu. Akudunyiswe uyisene ndotsana namoya oyingcwele. Njalo kekwenini nanini. Amen. Lesekuqala Jeremiah 7. Jeremiah sahluko 7 kusukela verse 21. Verse 21 kuya 34. Naku lokushiwo nguSimakadze longisomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, uthi, qhubekani, yengetani leminikelo yenu yekushiswa kulena leminye imihlatshelo yenu. Nijinge nitidlele kwanine lenyama. Ngobe ngesikhathi ngikhipha boyihlomkhulu eGibhithe, ngikhuluma kubo, angizange ngibanike imiyalo ngeminikelo yekushiswa nangemihlatshelo, kodwa ngabanika umyalo lothi, ngilaleleni, mina-ke ngiyawuba nguNkulunkulu wenu, nine nibe isive sami. Hambani ngato tonke tindlela tami lenginiyale ngato, kuze kunihambele kahle. Kodwa abazange balalele, futhi abanakanga nekunaka. Esikhundleni saloko balandzela kuthambekela kwengani yetinhlitiyo tabo letimbi. Babuyela emuva bangede baya embili. Kusukela ngesikhathi lekwaphuma ngaso boyihlomkhulu eveni laseGibhithe, kuze kube ngunyalo, benginithumelela tinceku tami baprofeti lilanga ngelilanga njalo nje. Kodwa abazange bangilalele, abanginakanga nekunginaka. Baqinisa tinhloko tabo bentatono letinyenti kakhulu kunaletentiwa boyisemkhulu. Nawubatshela konke lokhu, bangeke bakulalele. Nawubabita, bangeke basabele. Ngakho-ke tsani kubo. Lesi sive lesingamlalelanga Simakadze Nkulunkulu waso, futhi asiphendukanga nasicondziswa. Liqiniso seliphelile, linyamalele emilonyeni yabo. Hulani tinwele tenu, nine bantu baseJerusalema, nitilahle, nilile sililo emagcumeni laphakeme, ngobe Simakadze usilahlile, wasishiya lesitukulwane lesingaphansi kwelulaka lwakhe. Sive sakaJuda sende bubi emehlweni ami, kusho Simakadze. Bagcumeke tithixo tabo
letinengiso endlini lebitwa ngelibito lami bayingcolisa. Bakhe tindzawo letiphakeme taseTofeti ezakaBheni Hinomu kutsi bayewushisa nemadodzakati abo emlilweni. Into lengingazange ngibayale ngayo futsi lengazange ingene nasengcondweni yami. Ngako-ke caphelani ayeta emalanga kusho Smakatse lapho bantfu bangasayi kuyibita ngekutsi yiTofeti nome batsi sigodzi sakaBheni Hinomu, kodwa bayawutsi sigodzi sekuhlatshwa ngobe bayawungcwaba labafile eTofeti kuze kubete indzawo. Tidumbu talabo bantfu tiyawuba kudla kwetinyoni tasemoyeni nekwetilwane tesiganga, kuyawubate nalokuyawutetfusa aticoshe. Ngiyawucedza imisindvo yekujabula neyekutsakasa, ngicedze neliphimbo lemyeni nelamakoti emadolobheni akaJuda nasetitaladini taseJerusalema, ngobe lelive liyawusala likhala libhungane. Phela lapho sifundo sokucala. Amen. Sifundo sesibili baseRoma sahluko 4:13-25. 13-25. baseRoma sahluko 4 verse 13-25. Setsembiso sekutsi uyawuba yindlalifa yemhlaba asinikwanga Abrahama nome isitukulwane sakhe ngobe agcine umtsetfo, kodwa ngobe wakholwa wase wemukelwa nguNkulunkulu ukuthi ulungile. Ngobe nangabe indlalifa kungulabo labalalela umtsetfo, kukholwa kucitsekile nesetsembiso sibhidlikile. Umtsetfo uletsa imvukutselo, kodwa lapho kude umtsetfo khona kude nekuwephula. Ngako-ke setsembiso semukelwa ngekukholwa. Ngako-ke setsembiso semukelwa ngekukholwa, khona konke kuyawuba ngemusa waNkulunkulu. Ngaleyo ndlela-ke setsembiso siphiwe wonke umuntu loyintalo ya-Abrahama. Le ntalo ya-Abrahama-ke akusibo labo labagcina umtsetfo nje kuphela, kodwa ngibo nalabo labakholwa njengaye. Abrahama ungubabe wetfu sonke, njengobe kubhaliwe ukuthi ngikukhetsele ukuthi ube nguyise wetive letinyenti. Lesesembiso wasemukela uNkulunkulu labemetsemba. Lowo-ke nguNkulunkulu lovusa labafile baphile. Nguye lokhuluma bese kuba khona lokungazange sekube khona. Abrahama wakholwa wetsemba kungekho tsemba, ngako wase uba nguyise wetive letinyenti, njengobe umbhalo uthi titukulwane takho tiyawuba ngaka. Kukholwa kwakhe akuzange kube butsakatsaka nome abesaneminyaka lengacishe ibe 100, asatibonela nje kutsi umtimba wakhe bese kufanana nekutsi ufile, nekuthi sitalo sasala sasesifile. Noko akazange asingabate setsembiso saNkulunkulu ngekungasikholwa, kodwa wagcina ekukholweni anika uNkulunkulu ludumo. Waba neliciniso leliphelele ukuthi uNkulunkulu unawo emandla ekukwenda lokho labekwetsembisile. Ngiko nje ngekukholwa kwakhe
uNkulunkulu wamemukela ngekuthi ulungile. Lamavi lathi wamemukela ngekuthi ulungile akabhalwanga ngaye kuphela, kodwa abhalwa nangathi lesemukelwe ngekuthi silungile. Thina lesikholwa nguye lowavusa Jesu inkosi yethu kulabafile. Wanikelelwa ukuthi afe ngenxa yetiphambuko tethu, wavuswa khona ade usenda semukeleke kuNkulunkulu ukuthi silungile. Phela lapho isifundo sesibili. Amen. Sivume sikholo sebapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, Umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe neyodwa inkosi yethu, weda ngamoya oyingcwele, wadalwa yintombi Maria, wahlushwa kubusa Pontiyo Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela kulabafile, ngelilanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahleli khona ngasekunene seyise, utawubuya ewehlulela labaphilayo nalabafile. Ngiyakholwa kumoya longcwele, nasebandleni lelingcwele elikatolika, nasemhlanganweni yalabangcwele, kuthethelelwa kwetono, kuvuka kwemtimba, nekuphila kwabalulekile. Amen. Babe wethu osezulwini, alingcweliswe ligama lakho, umbuso wakho awude, inzalo yakho ende emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla ukudla kwethu kwamalanga onke, sithethelele itono tethu, njengoba nathi sibathiselela labasonayo. Ungasingenisi ekulingweni, usisindise kulokubi, ngoba umbuso ngewakho, nemandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Nkosi Nkulunkulu, siyacela kuba usiphe isibusiso sakho, libandla lakho obungcwele, umhlaba kuthula, sibe sakithi kulunga, bantu bonke kwathi umthetho wakho. Vikela emakhaya ethu, vikela lababuthakathaka, uphilise labagulako, ududute labafako, usise sonke ekuvukeni okujabulisako. Sicela konke lokhu ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Namuhla the Annunciation to the Blessed Virgin Mary. Mary, uyatshelwa sifisele esikhulu ngathi inzaba lenkulu kade la ukuthi kudakwendekani udaba ngumake inkosi yethu Jesu Kristu. Ukuthi-ke lapha ngayo kafishane kwenzaba yanamuhla. Today's festival commemorates how God made known to a simple Jewish girl that she was to be the mother of his son, and how Mary accepted her vocation with perfect conformity of will. It has been said that God made us without our will, but cannot save us without our will. Mary's assent to Gabriel's message opened the way for God to work the salvation of humankind. It is for this reason that all generations call her blessed. This day is especially dear to the members of the Mothers' Union, who admire in Mary the pattern of Christian motherhood. Kafishane ngiloko lesitshelwa kona la ukuthi Maria ngosi namhla lilanga lesikhumbula khona Maria atshelwa ukuthi ulaba
engunina noma-ke wendodzana yaNkulunkulu Jesu Kristu. Ukuthi Maria abe sithandzane nje lesinganganani emangweni kodwa watshela lenzaba lemgcokana kangaka ukuthi udaba ngumake wenkosi yethu Jesu Kristu. Naye futhi wakwemukela lokho ngaphandle kokungabata, ngaphandle kokuthi ngathi kokuthikabeteka ngalokuthitela, kodwa nje wakwemukela njengento mhlambe lengiyo wangangabati nekungabata njengalokhu na Abrahama ngalela besifundza khona naye wenda into lenjalo empeleni akatshelwa kona nguNkulunkulu wakuthatha nje bakunjalo. Nangala kuMaria siba ukuthi naye wakuthatha njengalokhu kunjalo ngaphandle ukuthi angabate lokho abetshelwa kona nguGabriel ingilosi yaNkulunkulu ukuthi udaba make wekusinzisa sive sonke bantu bonke basemhlabeni. Ngilesi sizathu mhlawumbe lesenta ukuthi Maria simthathe njengokuthi ubusisekile, njengoba sivamise ukusho ukuthi intombi lebusisekile. Lelanga lanamuhla-ke liyakhunjulwa ikakhulu bomake baka-Mothers Union manyana yiyo le bakhumbulako kakhulu ngoba Maria usibonelo sabomake labanjalo, usibonelo sabomake nekuthi nje abe ngumuntu lo tshengisa ukuthi ukuba ngumake lo likholwa kusho ukuthi kafishane ngiloko mhlambe lesikuvako ngaMaria longcwele. Mthandazo lapha uthi, Father in heaven, you sent your angel to the Blessed Virgin Mary to announce the incarnation of your Son. Pour your grace into our hearts and bring us through his cross and passion to the glory of his resurrection, who is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. Lapha khona lo mthandazo ekhasini 295. Kubikelwa kwaMaria intombi lebusisiwe. Babe losezulwini wathuma ingilosi yakho kuMaria intombi lebusisiwe kumbikela ngekuthatha buntu bendodzana yakho. Gcwalisa tinhlitiyo tethu ngemusa wakho kube kuthi ngesiphambano nangekuhlupheka kwayo usilethe eludumeni lwekuvuka kwayo lophila abusa nawe nomoya ongcwele uNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. God of infinite goodness, throughout the ages you have persevered in claiming and reclaiming your people. Renew for us once more the offer of salvation, that we will bear the fruits of repentance through Jesus Christ, our Lord, our Savior, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Amen. Lokuvela kuwe kuthula longumthanzi wokuvumelana kwathi wena ukuphila lokuphakathe ukhonda wena ukubusa impela. Sivikele thina abantu bakho nabathobekile kulaba imbikisi basilasela ukuthi silele sesembela kuwe shingeshabe emaledi sakithi ngemandla kaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Babeso madlalo khona nini nanini usiphephisile sale sefika kucaleni kwalolunye lusuku. Sivikele ngemandla akho lamakhulu kude sikhululwe ekoneni konke
siyiphephe etingotini tonke, usiqondise ukuthi sente kuphela lokho lokuhle emehlweni akho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Jeremiah sifunza lapha ukuthi uNkulunkulu ndabe kakhulu kodwa nje lasicala khona lasicala ku 21 ngakho naku lokusho isimakathe ukuthi lapha qhubekani yengetani leminikelo yenu ebushiswa kuleto kulena leminye imihlatshelo yenu nijinge nitidlele kwanine lenyama ningabe soloku enihlukumethena nitendele insando yenu okuyabonakala ukuthi batendela insando yabo ukuthi uNkulunkulu abachubeke nje bende njalo kubenda banganaki lefanele ukuthi ngabe bayabunaka ukuthi ngoba ngesikhathi sengikhipha boyihlo omkhulu eGibhite angibafundisa langa ngibatshelanga lokho lesiseni kwenda bona ngibatshela into yinye ukuthi abangilalele kodwa nine ngizelathi ngoba ngizela bawuthi ngibathi abangilalele kodwa nine aningilalelanga hambani ke ngato tonke indlela tami lenginiyale ngato ukuze kunikhanyele kahle abebatshele tonke lezinto ukuthi nawe bahambela kahle bona ukuthi balalele bamlalele uNkulunkulu bahambe ngetindlela takhe tonke lekabanike tonke futhi ukuthi lapha kodwa abazange balalele konke lokho abazange balalele futhi abanakanga nekunaka futhi uNkulunkulu umvikelo wabo bekayini futhi esikhundleni saloko balenzela kuthambekela kwenkani yetinhlitiyo tabo letimbi babuyela emuva bangayi embili kusukela ngesikhathi lekwaphuma ngaso boyisemkhulu eveni laseGibhite kuze kube ngunyalo selokuthi bekabathumelela etinceku takhe baprofeti lilanga ngelilanga kodwa nje kuko konke lokho baphambukile ukuthi kodwa abazange bamlalele uNkulunkulu abanakanga nekunaka baqinisa inhloko tabo benda insando yabo ngonje lapha abatshela ukuthi ke kuJeremiah akangabathandazeli abantu akabayekele njalo banjalo nje angabancuseli angabancengeli kuNkulunkulu ukuthi abasinzise noma baphephise ukuthi angancengi nekumncenga uNkulunkulu naNkulunkulu ngeke eve lo mthandazo wakhe ngoba labantu lesive sakhe sesone kakhulu njengoba asho lapha uthi njengoba siyathi ukuthi ngalesikhathi lesi bakaIsrayeli bebavinjetelwe nasebedlive qhamuka kashani bahlasele nabo batshela abantu bakaIsrayeli konke lokho bangeke bakulalele ngakho sihlupha ukuthi ufunele ukubathandazela nje ngeke bakulalele ngeke basabele noma ubabida ngakho ke tsani kubo lesi sive lesingamlalelanga simakathe uNkulunkulu waso futhi asiphendukanga enasicondziswa iqiniso seliphelile linyamalele indodi bahambela kabi laba bakithi ugcina lapha ngokuthi sive sakaJuda sende bubi emehlweni ami kusho simakathe usingako ke caphelani ayete emalanga kusho simakathe lapho bantu bangasayo ibida basangayo ibida lenza ukuthi itofeti leba asesito lapha ukuthi titumbu kodwa kuyawuthiwa sigodzi sekuhlatshwa sigodzi sekubulawa kwebantu ngobe kuyawugcwala elabafile udzinge kube lenzawo lapho baqhubeka ukuthi bangcwatshwe khona leso tidumbu kuyawusakalela nje ebaleni sekuthi inzawo yokudingcwabo tidumbu tabo bantu kuyawuba ukudla kwetinyoni tasemoyeni
netilwane tesigangu. Ngiyawuceza imisindo yekujabula neyekuthakasa, ngicedze neliphimbo lemiyeni nelamakoti emadolobheni akaJuda nasetaladini taseJerusalema. Ngoba lelive liyawusala likhala libhungane, liyawusala kunganamuntu kulelo dolobha lelo, kulelo live lelo. Bathu nje bonke labo bakhona noma babulewe ngoba bangalalelanga. Kusho njalo lapha uNkulunkulu atshela Jeremiya ngokungalaleli kwebantu bakhe ukuthi umphumela wabo uyawuba yini. BaseRoma uyachubeka lapha Paula uchaza indzaba ukuthi kwendekani esikhatsini lesendlulile. Mhlawumbe sebangasakhumbuli nekukhumbula labaningi labo bekabakhulu ukushumayela ngibona mhlawumbe labaningi bebangemaroma kodwa nje bekakhona nemaJuda lapho bekashumayela khona. Labo bekabatshela letindzaba leti ukuthi sesembiso sekuthi uyawuba yindlalifa yemhlaba asinikwanga Abrahama noma isitukulwane sakhe, kodwa ngobe agcine umthetho, kodwa ngobe wakholwa wase wemukelwa uNkulunkulu ukuthi ulungile. Sizame chance lena ukuthi wehlukanisa udveba kuphi lo mucala wehlukanisa kukholwa nempilo nje yakhe, ngoba iqiniso ukuthi asinikwanga sidlani nembulali nesiphingi, akunikwanga abenganjalo Abraham abe nempilo letsiteni. Kodwa leyo mpilo leyo akusiyo leyamenda ukuthi uNkulunkulu amthathe njengokuthi ulungile. Ukuwaba kukholwa, ngathi lokukholwa ukuthi kuhambisana naleyo mpilo leyo yini, kodwa kunemehluko emkhathini wabo wokuphila nje kwasemhlabeni nekukholwa. Njengoba siba lapha ukuthi akanikwanga ngoba kungabe phila impilo letsiteni, ukuthi wanikwa ngoba akholwa, kwaba ngikona lokubonakala ukuthi ulungile. Njengoba sathi ukuthi Abraham usuka kuphi nje basithi kunayitolo lapho esuka khona nekukholwa kwakungakachamuki nekangako umuntu abe muhle nje ngoba kuyimvelo. Ngiyabona la ulungile ulunga ngemvelo, awulungi ngoba kumbe uyakholwa. Ngoba nabe kunjalo ungasebenzisa lo ukuthi ngoba ngiyakholwa, ngoba ngenza into leti kahle, ngakho kufanele ukuthi ngithole into letside, ngizuze into letside. Lekungasiyo leyendeka la. Abrahama akukhanzanga ukuthi ngoba uphila impilo letside ngakho-ke ufanele ukuthi abe nguyise wesibe lesinene. Akakuthathanga kanjalo. uNkulunkulu wamnika nje lokho ngobe amthole ukuthi uyakholwa, ingakho ukuthi uyakholwa. Ukuthi uNkulunkulu ngobe nangabe tindlalifa kungulabo labalalela umthetho kukholwa kuchisekile. Ngalesikhathi kwendeka leyo Abraham bekasengakasoki nekusoka, ngiyabona bekasamuntu nje lokuthamuka lapho uNkulunkulu amthethe ukuthi akaye khona, kaye nakesuka kaya eKhenani. Tonke lento bekusengakendeka tonke lento leti ukuthi abe nguyise wabantwana bakwa-Israyeli, njengalokho kwendeka emva kokuba asoke yathi endewe tonke leso sithembiso leso sekuthi uyawuba nguyise wetive letinene. Umthetho-ke futhi akusiwo ngoba abegcine umthetho noma kafishane, akusho ukuthi ngoba into leti tsite setendekile ngakho-ke ukuthi kuyakwendeka letinye into leti tsitene. Funa ukuthi kube nekukholwa tonke letinto letakhelwe kuko, kukholwa ukuthi uNkulunkulu ungumdali wezulu nomhlaba. uNkulunkulu unemandla ekwenta into letitsite, njengalokhu wakholwa na-Abraham ukuthi uNkulunkulu nome abesakhule kangaka kodwa uNkulunkulu abetawukwenda lokho lakuthembisile. Lokho kumgcoka kulenzaba kumbe bekangakasoki, hayi nokuthi bekanjani bekaphila impilo lenjani, kodwa nje kumgcoka ukuthi ngoba ngathi ukuthi ungakholwa ungede wayiphila impilo lengiyo, ungayiphila impilo lenhle kodwa ungede wakholwa. Kunanto tonke lento leti efanele sitikatse bazalwane batikatse. Ngakho-ke sesembiso semukelwa
semukelwa ngekukholwa khona konke kuyawuba ngemusa waNkulunkulu. Konke kuyawuba ngemusa waNkulunkulu. Into tonke leto tinto leto hayi ngoba kunetento letitsitene mhlawumbe kodwa uNkulunkulu kunemusa elongenako lapho kuleso sento lesinjalo njalo kulesifunda ngako la. Ngaleyo ndlela ke sesembiso siphiwe wonke umuntu lo indalo ya-Abrahama njengoba sathi ukuthi indalo ya-Abrahama akusingabo laba gcina umthetho kuphela, akusingabo emaJuda kuphela, bantu labakholwako ngeqiniso ngiyo laba indalo ya-Abrahama. Ngete wathi nje ubona uma indalo ya-Abrahama na ungakholwa ufanana nekusawusiyo indalo ya-Abrahama ngendlela lesikhulunywa ngayo la. Le ndalo ya-Abrahama akusibo labo labagcina umthetho nje kuphela, kodwa ngibona labo labakholwa njengaye noma labakholwa njengaye Abrahama ukuthi ungubabe wethu sonke njengoba kubhaliwe ukuthi ngikukhethele ukuthi ube nguyise wetive letinyenti. Kafishane ngiloko mhlambe lesikufunza kola lesikuvako nga-Abrahama ukuthi wakholwa akatshelwa uNkulunkulu ukuthi udaba umuntu lo njani udaba yini ukuthi uNkulunkulu wakasive sakhe ngaye wakukholwa lokho wakuvuma wakakungangabati njengalokho naMaria siva ukuthi naye nakatshelwa ingilosi Gabriel wakholwa wakuvuma lokho wakwemukela ngaphandle kokungabata noma kwakude lutho kwakungabonakala ukuthi kutawuba njalo ngani ikakhulu ku-Abrahama ngoba besakhulile wabuta lo yakubuta ukuthi ngoba naku nginte nendlalifa kanjalo kunemuntu longasiye umntwana nami la kodwa nje konke lokho watshelwa ukuthi kutawentekani wakwemukela. Sibusiswa neliduma nekubonga nekubabata lokudlala singakusho nasingakuconza akube kwethatha lokunqole nalokudumiseka koyisene ndosana namalo ngcele bathetha dingilo sitonke nebantu bonke nabo bonke lokudaliwe kude kube nini nanini. UNkulunkulu somandla siyakubabata ngosemusa wonke siyakukhonda asikakufanele wena kepha kulunga kwakho kusenda kube sikudumise sikubonge sikudumisela impilo losiphe yona netibuso tonke lesemukele etandleni takho ngakho konke sikubongela intosana yakho Jesu Kristu nemusa nelithemba losiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe. Siyakucela babe wethu bosende singawukhohlwa umusa wakho kithi yenda ukuthi sibonakalise ukubonga kwethu singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yonanini. Amen. Babe lezi zibintu senakwethembisile kusithandaza igama lawe la usiva yemukele imithandazo yethu usiphe lokho lokusifanele silaphe iqiniso lakho selapha emhlabeni nekuphelela kokuphila lokuphakathe empilweni letako ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyabonga baba. Nkosi.